Arise 2018 TKP Co-ordination na buatsaihin thei topin kain buatsaiwea kan ben ming chu the apostles ania kan ben line up kan soinga ke hi laldu saka lead guitarist kania chuan kabul chem hi kan vocalist turania la cross moi nia chuan kan hnung lemah hian kan keyboardist diktea oma chuan helama hian drummer RLP a rola puya chuan abul chia bassist alwat kima chuan abul le chia hian guitarist tho samuel a oma chuan kan ben hian in charge in PMMA an nei boka introduction kan pe venga heta ma separami hi la sang zwala nia chuan hnung lama hian keyboardist bula hian tlangwal hu siam pau tu ong boka Arise 2018 TKP Co-ordination Aizawl abuatsaitu rahi abuatsaitu kan hriat hian keini ben tipo theitop chuin kan buatsaya unit lam tepon min troi om thra member ben member tepo theitop chuin an hun ol le remchang apianga lazirna hun an nei thina TKP le ko ran member tepon min troi om thra hun thol thatak min pe an chunga po kan lom hle ani TKP Co-ordination Committee Aizawl chuan nikum lama khan Arise 2018 buatsaitu hian arel ti kan hria hi committee ina adudan ange hian Aizawl chunga unit sang te hian kan ai oin ben tir thewila pathian fakle choi moina konga musician te kan in cherna te ani zel ti te committee dudan kha ani a chuwang chuan kini po hian atir chuan pahni lai ben pahni lai tel tir te kha a thain kan sia amero chu remchan zok na wai pakhata kan sor bing ta a e ma po kan son phain kan sia musician te po in tun ma an theina pialama an mani phak to kan in zir bela chu tiang chuan thei top in kan in buatsaya Arise 2018 lotin nahi keni chon kan chortan mek nin kan ria unit dam te point chu tiang chuan ma son na in nei phangai kan ringa kan be se buka thei top khan lo in buatsai ula competition huna po thei top in la thiang in tak noya kan in elanga pakhatna ni tum thak turin in buatsai ula keni po pakhatna ni turin kan on tel don ani